Abakunzi ba Caroline Sport TV rero twaje hano kuri stade Kirenga, stade equipe ya APR FC tuje gusura RFC Academy aho turi kumwe n'umutoza wayo Park akaba ari kuri ibikorwa byayo. So rero mwaramutse Park? Mwaramutse neza. Aha mumeze mute mu biruhuko? Turi amahoro, turatekanye, abana bameze neza mu kiruhuko, turi mu kazi kose. Ya RFC Academy rero ni academy yakira abana hano kuri stade ya APR, stade yitwa Kirenga Stadium. Aha muri rusange abana banyu bameze neza? Abana bameze neza nk'uko ubibona, twatembereye ahantu hose mu byiciro bitandukanye. Mu byiciro dufite abana bari mu byiciro bigiye bitandukanye, icyiciro cy'abana batarengeje imyaka 10, icyiciro cy'abatarengeje imyaka 13 byose twatemberanyemo 15, 17. Abana bameze neza kandi ubona ko nabo rwose bari muri mood nziza yo kuba turimo tuzamura impano zabo imbere hazaza kabisa, urabona ko ibintu ari sawa cyane. Ababyeyi babo baba bana ngira ngo bava muri no mirenge ya Rusiga, Cyorongi, Ngoma n'agace k'umujyi wa Kigali ka Kanyinya, k'umurenge wa Kanyinya. So muri rusange se abana banyu mubona impano bazifite? Abana hano bafite impano, bari hejuru cyane mu buryo bugaragara kuko ni ibintu byivugira, kuko tubaye wenda tudaperforminga neza n'ababyeyi urabona ntago batugirira icyizere ngo batwoherereze abana bangana gutya. Turi hejuru rwose ku rwego rw'impano, dukora impano mu buryo bwose kabisa bushoboka, uburyo umwana uje hano tuba dufite icyizere yuko agomba kugera kure kandi abatangiye kugaragaza bava ku rwego rumwe bajya ku rundi. Ya nibyo natwe twatunguye tugeze hano ubona ko ababyeyi bohereza abana hano, navuga ko baba bari muri assurance kubera kubijyanye n'umutekano, kubera ko ari ikipe y'ingabo z'igihugu hitoreza. Kuba rero muharerera abana urabona ko bitandukanye n'ibindi bibuga tujyaho usanga abana bivanze n'abadafite discipline bavuye hanze. Hano umwana winjiye mubona ko atorezwa ahantu hari umutekano, hari discipline, hari abatoza nagiye mbona b'ibyiciro bitandukanye, ubona ko abana hano bari muri assurance. Umubyeyi wohereje umwana hano muri RFC Academy aba yize umutekano w'umwana we kuva yinjiyemo kurinda asohoka. So rero tukiri kuri ibyo kubijyanye n'imitoreze y'aba bana, aba bana se bitoza mu biruhuko gusa cyangwa no mu kindi gihe baritoza? Gahunda rero tugira gahunda zitandukanye hano, no kuvuga ngo ubu mudusanze turi mu gihe cy'ikiruhuko. Ni ukuvuga ngo gahunda yo mu kiruhuko rero ukuntu biteye, urabona APR niwe muterankunga mukuru. Ni ukuvuga ngo baba batwemerera ikibuga mu kiruhuko, turakora amasaha ya mu gitondo duhera saa 1:30 tukageza isaha ya saa 3:30 mu kiruhuko. Ni ukuvuga ngo kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu. Noneho mu gihe abana bari mu mashuri, bari ku ishuri, tugira amahirwe tuba dufite abana n'ubundi basa naho ari abo mu gice kimwe cya hano muri no murenge, baba biga muri ino segonderi mu kigo kiri aha ngaha GS Cyorongi. Ni ukuvuga ngo abana barangije amasomo yabo ya nimugoroba saa 11. Abana n'ubundi ni ukuvuga ngo duhurira na APR iri misozi imyitozo yayo saa 11 b'abana bose bagahita bamanuka bagahita baza hano ku kibuga saa 11. Ubwo tuba dufite session iva saa 11 ikagera saa 12 n'iminota 20. Bivuze ngo twebwe haba mu kiruhuko haba mu gihe cy'amasomo umwana tuba tumufite, umwana nta hantu ashobora kurangarira. Ni ukuvuga ngo amara kuva ku ishuri akaza tugakomeza na ya mpano yo gukina umupira igakomeza. Oh wow, ni byiza cyane. Byiza kumva abana bavuga ngo mwazamuye Fred Moze yanyuze muri academy, hari n'abana mufite abashije kugenda mu Budage, hari n'urimo gukina muri Marine nk'umwataka, hari n'abandi bitegura kuba bajya mu ikipe ya kabiri ya APR y'Intare. Ese nibyo? Nibyo, ni ukuvuga ngo wenda bijyana n'amateka dufite, kuko iyi ni academy imaze igihe kinini kuva 2007 ikora. Ni ukuvuga ngo dufite abo ngabo ba Muhozi Fred, niho twatangiriye rino rerero. Abo ngabo rero ubu ngubu bamaze kugera kuri level ya elite. Ni ukuvuga ngo ba Muhozi bamaze gukuranyuza mu makipe menshi, anyuze muri Kiyovu, agiye muri AS Kigali, ajya muri Polisi. Ni ukuvuga ngo amaze kugera ku rwego nyine rwo hejuru rw'aba elite. Dufite n'uwo nguwo we wakuriye kuri kino kibuga ugiye ejo bundi. Ni ukuvuga ngo yanyuze muri no formation ya hano, dutangiye gufashwa na APR. Yatangiriye hano muri no academy ya Rulindo Football Center, ayivamo tumujyana mu cyiciro cya gatatu cy'Intare, ava mu cyiciro cya gatatu ajya mu cyiciro cya kabiri akinira Intare. Noneho ava mu Ntare baramugraduatinga akomeza muri Marine, ubu ngubu muri Marine. Ya kute chapeau rero Coach Park akaba ari kuri iri rero rya RFC Academy rikomoka kuri RFC organization, ni nka Rulindo Football Center mu magambo arambuye.
tubonye ibikorwa mukora ese nizihe mbogamizi wenda mwamugira cyangwa se nibande babafasha kugira ngo ibikorwa bigende neza? bo abadufasha bo burya ntabwo bajya babura, wenda usibye ko ntabwo ari benshi cyane, ariko naho biri turashima Imana kuko byibuze ntabwo bituma duhagarara. Inzitizi zo nta muntu utazigira, ariko nyine izo dufite wenda ntabwo zikabije ko zaba nyinshi ngo zibuze wenda imikorere yacu. Muri smart twayibonye, turagerageza uko biri kabisa ko umwana hano nta kintu yabura wenda gihambaye, nubwo nyine tutavuga ngo byose birahari, ariko buriya no kuvanga abafatanyabikorwa ba mbere bakomeye APR ku isonga. APR ni ukuvuga ngo iba yadufashije ari iyi mipira, baradufasha bakaduhereza imipira mu buryo bushoboka, amasengeri twahoze tuyabona hariho rogo, yego imipira bakaduhereza imipira yo gukoresha, nabo bakunda abana. Hari n'imyambaro twabonye yambaye yanditseho ino company icukura amabuye ya Trinity Metals. Trinity Metals ni company icukura amabuye y'agaciro ikorera hano mu karere ka Rulindo mu murenge wa Shyorongi. Nayo turegeranye, nayo mu rwego rwo guteza impano imbere, nayo ntabwo yatanzwe kugira ngo ize kudufasha tuzamure ibikorwa byacu. Nayo rero iratwambika, niyo mpamvu umuntu atuyambara nk'umuterankunga ku myambaro twambara. So noneho uruhare rwanyu mu gufasha leta muri gihe cy'ikiruhuko cyo gufata abana kugira ngo batajya hirya no hino mu mihanda, kujya kwijanika mu biyobyabwenge, kunywa inzoga n'ibisigaye cyangwa kuba bajya mu bikorwa by'urugomo, ese umusanzu wanyu mubona uhagije ku buryo hari abana bifasha ndetse bigafasha n'imiryango babakomokamo kugira ngo mubashe kubakitinga ntibajye kwiga? Ni ukuvuga ngo rero gufasha leta natwe ntabwo twatanze, ni ukuvuga ngo b'abana nyuma y'uyu mupira ntabwo birangirira aho ngaho. Abana turabaganiriza dukorana n'ubuyobozi bw'intuza bwa leta butandukanye mu nzego z'ibanze, ari muri za gahunda zo gukumira ibiyobyabwenge, za gahunda zijyanye n'ikiruhuko, uburyo nk'ubu ngubu wenda nk'ejo dufite gahunda ijyanye no gutangiza urugerero rw'abana mu ntuza mu kiruhuko. Iyo ni gahunda rero izabera hano n'ubundi ku murenge wacu ejo, izabera ku kigo cy'urubyiruko. Hano barimo barabwira ko abana bakunda story kandi biba ari byiza cyane. Iki ni icyiciro cy'abana batarengeje imyaka 8, imyaka 13, bari kumwe n'umutoza wabo Fisto. Ibyo arimo abereka, babanje stretching kugira ngo umubiri wabo ushyuhe. N'abantu ubona koko bateguwe kandi bakorera mu matsinda, bafite discipline mu byo bakora byose. Mujyane nawe. Abona ko ari abana bari active cyane, bari strong kubera imyaka yabo. Geraho. Urahagaze. Ni nako n'ibindi byiciro nabyo baba biri gukina by'abatoya mu magroupe yabo.
hano bari muri warm up buryo bagorora umubiri wabo mbere yuko bakora ku mupira. RFC Academy tubibutse ko ibarizwa muri APR Football Club Shyorongi, aho bafitanye cooperations ko umwana wabaye mwiza anyura mu ishuri yawe y'umupira w'amaguru ya Intare agakomereza mu makipe yabo harimo Marines, harimo na APR Nkuru. Hano bababwira kurya umwana uba ubona nyine atarangaye ku buryo akurikira buri kintu cyose. Hano bagiye mu joggings. Cyambere ni ukubikora neza ubikunze, sibyo? Umurimo ugize gusa, sibyo? Okay. Umunota n'igice. Wakabiri hano ajya agenda ari uko uyu muntu avuye hano, bagenda. Undi nawe nagenda. Akiva hariya nawe utugenda. Simbuka neza ugere hejuru kabisa. Zamura amaguru yawe. Do. Sawa, gutyo kabisa. Aha, zamura. Zamura kabisa. Kuburyo amaboko yawe n'amaguru bigenda. Aha, hano. Sasa, jumping, gera hejuru hashoboka. Zamuka, pop. Hejuru kabisa. Moving. Start. Okay, sasa, jumping. Sasa. Aha. Jumping. Okay. Hop. Okay, come on. Sasa. Allez. Hop. Jumping. Okay, turn this sasa. Hop. Sasa. Okay. Aha. Allez, come on. Jumping. Get ahead. High. Okay, turn this sasa. Okay. Come on. Sasa. Hano arabereka umutoza wungirije uko baza kubikora. Okay, sasa banguka. Ageze ku murongo wawe. Sawa, kumanuka. Umanuke, relax. Ugenda uruhukiramo, nta kibazo gihari.
Niwo mwanya wa recuperation. Amasegonda ngahe tegereje yuko tugira gute ko dusubirayo. Sibyo? Sasa. Sasa. Camping cyane sibyo. Allez, come on. Hop. Sasa. Sasa. Come on. Hop. Hop. Buba sas. Hop. Buba sas. Okay, jumping. Hop. Speed up. So. Speed up. Stop. Okay, come on, Buba. Speed up. Sugera kubitamana wangu go. Hop. Kubitamana. Hop. Sasa. Hop. Give up. Come on, guys. Hop. Jumping. Okay, moving. Paramano. Zamu kugera hejuru sasa. Hejuru. Hop. Kubitamana kama hop. Bambuka. Allez, jumping. Allez. Hop. Hano sugera. Bambuka. Come on. Please. Street yang tershami karene. Allez. Hop. Allez. Okay. Ginusun kamu berkata. Hari gara gara mukuri mukuri. Okay, sah. Renti gentlemen, twongeye kugaruka hano rero turi muri stade Kirenga hakorera RFC Academy. Turimo turabereka ibijyanye na sponsor iva muri PRA ya n'amashozibure iba yabahaye kugira ngo bakoreshe. So rero nkuko mubibona ibi ni ibikoresho bagiye babaha, urabona ko basa neza cyane. Duhise twinjira aho umutoza arimo akora introduction. Coach Park ari wo kuriye imyitozo iberamo hano mu academy yaba tarengeje 15 niyo groupe arimo. Hano arimo arabasobanurira ku buryo ugendana nawe akaguru uko kameze kagomba kuba kameze uko nguko, sibyo? Nikwegerana cyane tandukanye buri muntu akoreye isanzure. Kubara akaguru ugomba kurambura neza, sibyo? Kurambure ku buryo umeze nk'uko nawe. Aha ni Coach Park n'umwungiriza we bari kwerekana exercice abatarengeje imyaka 15. Ku buryo n'akaboko ariko karambura akaboko neza. Tandukanya amaguru, akaboko kawe ukajyana neza, agasigayo ajya hejuru. Rambura neza. Hano umutoza arimo arababwira ibyo bagomba gukora. Hano bagiye muri jogging, ni imwe mu cyiciro kigira imyitozo. Iki ni icyiciro cy'abatarengeje imyaka 15.
Clarence Sport TV rero yazindukiye muri RF Academy kugira ngo yerekane talent ziri Ishyorongi. Ni ku bufatanye na APR Football Club mu nkunga yayo mu bijyanye n'ikibuga n'ibindi bikoresho biba bikenewe. Na Trinity Mentors company icukura, urabona ko bayambaye nayo ibaha imyambaro n'ibindi bikoresho, nk'uko ubona binyuze muri company yindi yitwa Techma yo mu Bwongereza na Itinya Kabingo, nk'uko uriho bireba babyambaye mu gatuza. Ni company ibatera inkunga ku myambaro ya Trinity Mentors binyuze muri group bita Techma. Grupe ya mbere igiye gukorera ahangaha muri zino nkoni. Sibyo? Uyu muntu arebe, umuntu ugomba kurangara. Grupe ya mbere y'abantu batanu za mu nkoni, grupe ya kabiri iza hano, grupe ya gatatu iza hariya, grupe ya kane iza hariya. Grupe ya mbere rero uraturuka hano kuri kano gakoni. Sibyo? Sasa dukange muri izi nkoni. Uri hano, nurangiza uze muri zino nkoni ukora iki? Side way. Pop. Sureza hehe ahangaha. Ujye wongera usubire hehe inyuma. Turakora umunota umwe. Grupe ya kabiri y'abantu batanu. Ndaza ahangaha. Hano mu nkoni hagati. Sawa? Ugakora iki? Side way ukaza ku gakoni. Ukagarukamo hano hagati ugakora iki? Jumping. Ukaza side way. Ukagaruka hagati. Ugakora jumping. Side way. Ukagaruka hagati. Jumping. Side way. Ukagaruka jumping. Warangiza ugasoreza hano. Iyo ni grupe ya kangahe? Ya kabiri. Grupe ya gatatu. Gira hino. Gira hino wowe. Grupe ya gatatu hano turakora iki? Jumping. Kuri moto ebyiri hano. Sibyo? Hariya hasi. Kugwa ku buryo ugira iki? Ukora no position ku buryo bigaragaza ko ufite stability. Sibyo? Hano. Hop. Orange usoreze he. Hano. Kandagira aho wikondera. Sibyo? Yamira. Ndava hano. Ne kuri kara gakona ko hagati. Level iri hagati. Sibyo? Garuke usoreze kuri level ya 80 kugera hehe? Ya kona ryane. Gutyo. Umutoza basobanurira abana ibyo baza gukora. Na introduction abagomba kubahiriza kugira ngo bamenye ibyo baza kuba bari gukora. Ugaruka. Ugaruka niyo wagaruka rwose bisanzwe. Sawa? Gukora session ikurikira. Sibyo? Ubikorera muri itere isa n'umutuku. Niho turadukona dutukura. Hano umutoza barimo babwira ibyo baza gukina muri deka. Tugiye gukoramo ama equipe abiri. Aba n'abatarengeje imyaka 17. Sibyo? Abakinnyi 7. Hano dufite akabuga gafitemo utubuga tubiri. Kagabanyijemo kabiri. Clarence Sport TV tuje hano rero ko twabwiye ko twagendereye RF Academy. Turi kumwe na Alex batagira twibwira andi mazina. Mwakoze,
Okay. Nibyo batubwiye ko uri umwe mu bana bafite impano kandi ngo ukubutse mu gihugu cy'Ubudage mu bana bari barabonye selection. Ese wabyakiriye ute kugira ngo ube warakuriye kuri iyi stade ya Shyorongi ubashe kujya muri selection compete mu nzira mwanyuzemo ubashe kujya mu gihugu cy'Ubudage wabyakiriye? Ni ibintu nakiriye neza kuko ni ibintu mu buzima bwanjye nigize ntekereza yuko naba ndi umuntu wajya guhagarara igihugu cyane cyane akademi kanjye navukiyemo. Ni ibintu byashimishije kandi byashimishije muri make n'umuryango wanjye naho navukiye naho ndi aka kanya n'abantu bose nabona barabyishimiye ari byiza cyane. Wow, ni ibintu bari byiza. Hari igihe ikintu cyiza ukabona ni ikintu cy'igitangaza. Wabyakiriye ute kwinjira mu ndege bwa mbere? Byari bimeze ni ibintu natekereje ko ntabwo ngiye kuva hakurya ntabwo nari ko nzanajya mu ndege. Hari umuntu wanyu bari baragiye mu ndege? Ntawe umuntu wari waragiye mu ndege ni njye njyenyine. Urumva ko ari ibintu bitangaje. So ubonye ugeze i Munich mu Budage niki cyagutunguye ukigera Munich mu Budage? Cyantunguye ni ukubona abazungu tudahuje umubiri n'ibiryo byabo biba bitandukanye n'iby'inaha mu Rwanda. Aho ujye kubona ubona ikirenge cyawe kiri Allianz Arena, ahantu hakinira abakinnyi bakomeye cyane ba Manuel Neuer. Mwese ubashije kubona iriya kipe ya Bayern Munich iri gukina byaragushimishije cyane? Byashimishije cyane. Ni ibintu birenze cyane mu buzima. So twagiye twumva abantu bavuga ngo abana bagiye babarira imyanya ngo ntibabashe kujya mu Budage. Ese we muri RFC ntabwo bigeze babangamira amahirwe yagize? Baragufashije mu rugendo ntabwo ibyo bintu ntabwo byabayeho mo n'abana byigeze bibaho, ariko njyewe nagize abantu banyitayeho baba hafi yanjye bakurikirana n'ibyo bintu byanjye gushaka ibyangombwa kugira ngo batazagira izindi mbogamizi zigaragaramo. Nagize abayobozi b'akademi navukiyemo bandwanyeho bakagushaka icyangombwa, nta cyangombwa mfite ariko barabishatse. Mbona itike yo kugenda nta kintu cyabayeho kindi kirenze, Imana yaramfashije n'abayobozi baramfasha. Uyu munsi mu rugendo rwawe rw'umupira w'amaguru ni iki waba wifuza imbere nk'indoto zawe wifuza kugeraho mu mupira w'amaguru? Kuko umupira w'amaguru ni urugendo, kuba waravuye i Munich ntabwo bivuze ko urangije urugendo, ahubwo nibwo ufite akazi gakomeye. Ni ikihe kintu imbere wifuza? Ikintu nifuza ni uko nshaka gukomeza guhatana nakora ibikenewe byose. Nifuza kugera mu cyiciro cya mbere nkanakirenga ukazajya gukinira hahandi wavuye navuye. Nakoze cyane ariko bigaragaza ko bikwiriye. Wow. Barumuna bawe twabonye bari gukinira hano, niki wabashishikariza nk'umuntu umaze kugira parikuru imeze gutyo? Mwababonye nabo bari mu rugendo rwo gukora kandi ni byiza, kandi nanjye kuko nagiyeyo narakoze, sibyo? Icyo nababwira ni ugushyiramo agatege bagakurikira na disipurine niyo ya mbere. Icyo cyatumye nanjye ngenda bagakora cyane bitaye ku kazi kabo. Akazi kabo ni ugukina no kwiga, n'ishuri rirabafasha. Rero bakunzi ba Clarence Sport TV, turi hano kuri stade Ikirenga ya APR aho twasuye RFC Academy, aho itoreza abana mu byiciro bitandukanye kuva ku myaka 5 kugera kuri 15. So rero muturikinge, mukore share, mukore subscribe, muduhe like. Clarence Sport TV nakagaruka tuzakomeza tuza tubarebera, dushishikariza ababyeyi bo mu murenge wa Shyorongi, Kanyinya, muri Nyarugenge, Rusiga, muri Rulindo n'abandi bafatanyabikorwa ko bakwiye gufasha iyi RFC Academy kugira ngo ibashe gufasha abana benshi kurushaho n'ibikoresho, imyambaro n'ibindi. Kandi dushimira n'abayitera inkunga barimo APR FC, harimo abashubije inyuma kwa nyezamu. Rero ku tuntu babazanye ubona barabatoje urukundo mu byo bakora, bagasangira buri kantu kose ubona bafitanye urukundo. So mu byo babatoza no kugirana urukundo mu gusangira muri bintu cyose. Nta kantu kaba gato, nta nda nini bagira imyamwe n'abatoza babo. So Clarence Sport TV rero tukaba dushoreje hano, mudukorera like, mukora share, mukora subscribe. Bye bye.